Dobar dan svima, dobrodošli još jedan tutorial. U ovom tutorialu pričamo o operacijama sa vektorima. Znači rekli smo kako se obeležavaju vektori, kako se intenzitet, šta znači, šta na duži koji deo i šta znači, šta je smjer, šta je intenzitet, šta je pravac. Operacije sa vektorima, ovdje ćemo povući jednu crtu, u stvari mogli bismo ovo i dobrišati. Znači ovo nam više neće trebati, mislim trebat će nam, pisat ćemo mi njega, ali nadam se da ste ovo već prepisali, odnosno shvatili ciljevi tutoriala, da shvatite, a ne da ja samo pričam tek tako. Znači osnovno pravilo je da se ne smije mijenjati smjer vektora kod sabiranja, znači ne smijemo i mijenjati smjer. Ako je ovo vektor A i ovo je vektor B, sada ćemo ih sabrati. Imamo dva načina, ovo je na prvi način. Prvi način, znači uzmemo vektor A, postavimo ga ovaj znači ovdje, evo ga ovdje. Ovaj vektor B koji je isti takav, znači na kraj prvog dodajemo početak drugog i samo spojimo i to je pravi, i dobro samo spojimo, nije mi ova linija treba da ide pravo odavde do ovdje, meni baš nije lepo ispalo, nema veze, i to je R rezultanta koja je jednaka A plus B. Znači ona je sabrala ova dva vektora. Drugi način sabiranja vektora se vrši tako što ćemo ista ova dva vektora nacrtati, evo ga ovako, evo ga ovako, vektor A, vektor B, pa ćemo ih opet iste docrtati, znači samo ćemo paralelno preneti ova dva vektora. Ovaj vektor evo ga ovdje, ovaj evo ga ovdje, znači ovo je pravilo paralelograma i samo ćemo povući jednu duž koja ide iz ovog ćoška do ovog ćoška ovdje i to nam je rezultanta. Znači ovaj ovdje deo je isti kao i ovaj, samo što se dopunjuje do paralelograma. To je bitno da znate. Onda, šta treba dalje? Znači ovo je bilo sabiranje. Sada prelazimo na oduzimanje. Što se tiče oduzimanja vektora, mi bi trebalo da se kod toga pozabavimo, znači suprotnim vektorima. Morate znati šta su suprotni vektori. Znači ovo je vektor A, ovo je vektor B. I sad nama treba A minus B. Mi ćemo taj vektor A pisati kao minus A, odnosno ako je vektor A, mi ćemo odavde, samo ću odnositi da vidite taj početak, nacrtati njemu suprotan vektor, minus A, pa ćemo na njega nadovezati, ovdje ćemo nadovezati vektor B i spojiti rezultantom R. Isto to možemo raditi kad je u pitanju vektor B, znači kad je u pitanju vektor B, evo ga ovako, znači ovdje je onaj presjek, znači mi ćemo ga nacrtati evo tako, ovo je vektor minus B,